Shock de Tita. Nongeye kubasuhuza cyane nitwa Shadow Maxima ikaze kuri Kigali imbere Stadium agiye kubera umukino w'ikipe ya APR Football Club ndetse na Gasogi United ku munsi wa gatandatu wa Rwanda Premier League. Cumi n'umwe kuruta ikipe ya Gasogi izamara Julian Manina nimero 26, Ngarambe Sajjad nimero 23, Iradukunda Axel nimero 13, Mugisha Joseph nimero 4, Baluku Lusuntrek nimero 19, Hamisa Kimba nimero 8 na Niyo Jiratani nimero 20 Nazir. Basimbura Inagishimana Leandre, Kwitonda Fabrice, Mugisha Eric, Dual Alexis, Kokowete Udo Ibioka, Aregana Abdelaziz, Niengoro Prince, Maribangu Theodore Christian, Ideba nimero 27, Ruboneka Jean Bosco nimero 17, Ramadan Kwitonana, Shimwana Yunus, Commissioner François Wigasira. Numunsi wa gatandatu wa shampiyona y'u Rwanda hagati
Iminota 15 niho umukino ubaye uhagaritswe n'abasifuzi bumvikane n'abakapiteni b'impande zombi bari kubona ko ikibuga kitari praticable kubera heavy rain.